Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti paga managpailinge di tinagan a Brianna. Adinan kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat apay drama ti pakasaritaak. Tabarang makaipaay iti adal kan liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Brianna. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Uy! Nag-sweet talaga ti boyfriend ko. Agasam, inaldaw nga ada pa flower na. Sana all. Kung kuma, nga malagip ko, awan gayam boyfriend ko. Uy, Brianna, itay kami pa'y asumanao ka ni Gemma ngam nakaululi magkamatditan. Dangdanggak nga ro ti bagbagayo. Alangan mo't amakigiddanak nga agsao. Lani, picturean nakman. Di maala ti whole body, ha? Di la maumuma matagpik-picture. Oh, alakitin, oh. At ti cellphone. Hay, naimbag pa'y ni Gemma. Makapaapal at talagang. Tapay manan nga apalam. Nag-sweet nga ro ti boyfriend na. Agasang mandate. Tunggal agsa pa asumrag iti office. At dasabong anak kadiso iti table na. Day talaang apalamon. Saan mataka aapal iti panagkuna ka? Sika ngum na siya. Umapalak. Adamot kas jay akayan ayat ko. Makapaasar. Uray maminsan la kumamit. Wano mamindo iti makalawas apatuludan nakmet ijay office iti flower with sweet notes. Gastos la dayta. Dayta sabong, malaylay matlaang. Dayta maigatang iti sabong. Inayon talaangan iti urnong ta para iti ipatakder ta abalay. Good. Maminsan, wano mamindwalaang mat kuma iti makalawas. Tapno addamot i-post ko ang makita dagiti gagayim ko. Tapno saan laang nga isuda ti agpo-post. Noon yala ditan ti apalam, Brianna. Agbalin ka mamat a praktikal? Ay, biyag aya. Ay, kukwaklatan ti umapapal. Talaga consistent mo ti panagpatulod ti boyfriend mo iti sabong kan kanya. Ay, talaga, Dayta, ti maysa nga inayat ko kankwana. Ti kinasweet na. Naggasat ka, best friend. Kas paliiw ko kat nasingpat pa'y ni Roldan. O, katsika nga'y Brianna. Kaslamat awan it-itit ni Jerry kan ka. Nga uray, may sala ko maasabong ti Rosas. Adamot ngam saan ko lang amin apit-picturen. Uy, talaga? Kay kayat kami ni Jerry apribado latan. Iso asa anak nga agi popost. Sa bagay. Depende, ijay tao dayta. Siyak ngamin, kasta talaga ti asam ko. Kan okay lang mat kan ni Roldan. Oy, Jerry, ti kayat ko, inton man sarita, ikanak to iti flower bouquet. Anya? Di mo't nagsaritaan tan ti may papan iti dayta. Sayang lang ti maigatang. Amin lakit din kat sayang. Para maminsan laang mat iti makabulan, di mo pa'y maaramid. Naimbag pa'y jay boyfriend ni Gemma, tadi na ko na asayang, kat inaldaw pa'y ti panagpatpatulod na iti sabong. Apay ngamin nga ikumparam ti relasyon ta iti relasyon ti gayem mo. Agduma kami iti kababalin iti boyfriend na. Agduma kami iti panirigan. Ay, pasnan. Inton sumaruno aman sarita, ikanakmat iti sabong, manumot laangan ngay dayjay. Kunakmat asayang lang ti maigatang. Piyapay no sabong ti karabasa, wano katuday. Mabalin pa'y adingdingen, kat sidain. Sige padasan nak nga ikan iti kasta, taisipat ko kan ka. Di kat sabong matlayang dayjay Di uray man may sa basket no kayat mo. Di nakman paglulukwan si ka Jerry, ta sa anak amaki ang angaw. Kat no saan mo apat gantikid daw ko, nasaysaya at laangan no agwin na swastan. Anya? Para iti day talaang? Makiwin na swas ka kanya?
sakdan ti relasyon ta, Jerry. Anya? Ne, di ka kumamot mangrabak iti kasta, Brianna. Palagkunam ka di kat mangrabraba ka klang. Iti anya aga po. Awan mo ti amok nga inaramid ko apang gapwam. Amakisina kanya. Nauma akon iti boring a relasyon ta. Anya? Nagbasitan abanag akid-kid dawakan ka. Di mo pa'y maipay. Puro ka sayang iti kwarta. Day tasabong, malaylay mo't laang, urnungam laangan. Kunkunam. No kasta, day ti makagapo. No apay amakibreak ka kanyak. Wan, Jerry, natukod ko asaan anapod no ti panagayat mo kanyak. Nagsimple abanag, di mo pa'y maipay. Ala, nasakit man. Ngam anya ngay nga rod. Aklo naklatan. Itamampay, anala daw ni Jerry nga may mangsukon kan ka. Saan anala daw, nanang? No di kat talaga asaan nga umay. Ada na pananda. Awan. Ngam awanan ti kapuna, tapno umay pa'y dito eh. Gaputa nagwin naswas kamin. Anya? Kaanaw, kanaapay nagwin naswas kayo ako nam. Basta, jak kayatin ni Jerry. Ada kastaya? No madimlatan. Ada nanang, kadsyak day na. O sige inakon, tadyak malado iti trabaho. Sige, anak ko. Oh, apay asaan nakamatan nga intulot jay Joam? Awan kamin. Nagwin naswas kamin. Apay? Ada third party? Awan. Basta, jakon kaya. Nagboring a karelasyon. Ha? Kasano ako na maboring? Ay basta, nauma akon, gaputa boring. Dayta, sobra mat dayta. Wano, iso nga insinam, tada sa bali na. Awan, basta nauma akon kankwana. Ay, di wow. Kaslam makan ang araw, tinamayam. Dinasuya ka, imbalang maon. Brianna, asino day dyan ang itulod kan ka itay? Gwapo Ni Jesto ni. Boyfriend mo? Kabibrikyo lang ka ni Jerry. Adan adagos kasukat na. Oy, agar-aram pa'y laang. Kat, anya nga tiyararamidam? Sungbata mon Nabitlaan nagamam mo da. Anya nga ko ma? Saan ang maala iti binayagan ti panagamam mo dayta? Ay, no adarik nam. Di, sungbata madagos. Di mon pabayagan pa'y. Ay, una yan, Brianna. Kaano lang idinagsina kayo ka ni Jerry? Ita, adan adagos insukat mau. Saan abali ananang? Tanagwin naswas kami paymat nga imo na kini Jerry. Tidakas na, no pinaggidan ko idaadwa. Anya, Pagpaisumad timbagak nanang, saan ka di? agamawa. Jack kurso na na dyan lalaki. Ada bastos na. Ni, apay, anya ti inaramid na. Kasla dinak nakita idinaminsan anang ituludan na kin ka. Pimbanaw latan na di man la nagsasaumay. Amangan mo't numabain laang nanang. Pagbainan na kumangay. Bastos kit di Timbalyaw lang arudan. Indakon asaw, di napay ko na. Ala, bayan nyo nanang. Naira na la siguro ama di ti aldaw na. Bayan nyo, taawisag to dito'y balay inton awan serrek ko. Tayam amok kada kayo. Anya? Nag-break kayo ka ni Justoni? Wen, makapaturn o. Awan sapay makabulan di relasyon nyo. Ay, na-turn off ak nga rod. Agasam, idi nag-date kami. Siyak tinagbayad, iti kinan mi. Ngam pinalabas ko. Ngam idi na minsan. Agasam, bimulod kanyak iti pagbayad na iti abang na iti boarding house na. Anya? Di pansit. Una yun day kayan ayat mo. Jay lagayam kinagwapo na ti maikarit na.
klase ti lalaki din ang isukatam ka ni Jerry? Imbag ni Jerry tada plano na para iti future yo. Di mo man ipalagip dayjay, tanapeklan mo't akirmot. Ha? Nanang, iso ni Johnny. Naimbag nga orasyo, auntie. Hey, kasta bait baraw. Agtugaw ka pa Johnny, tainak mangisagana iti merienda. Saan ang Brianna? Sa anak mo't lang agbayag. Ha? Intulod ka lang, tadda na patiga pag nakinton madamdama. Kasta ka di? Well, auntie, pasensya na. Sa anak ang makapagbayag. Agpakada akmat lang. Ay, wan sige baraw. Brianna, apay, anya day tararamidam. May kamanon day jay alalaki nga inyam amom kanyak. Na, ninanang mo't, kasla nagadon ti inyam amok kada kayo, kano may katlupay laang mo't. Na, apay, di ka maalas. Huwan mo tidakas nga aramidak nanang. Saan abale, ta single damot. Arig na binulan mo tan ngagsukat kay ti boyfriend. E di na panabulan, day jay agistonay. Ita, sa bali manayn. Amangan no intuno mayabulan, sa bali manayn. Ay na, binulan ngagsukat kay ti lalaki, kasta? Saan nanang, maudin ni Johnny. Nakasa, nag-sweet mata ni Johnny a boyfriend mo? Kanayon nga da pa flowers, kan pa sweet notes na pay. Ay kat usto tay sumati kayat na dayta. Ti romantic a boyfriend. Siyempre asino kumatisaan ang mga yat itikas na. Kunam taawan nga min boyfriend mo, Lani. Alawanan, kaslawan imbagakon. Ay na, Lani. No mga minsong batam, di ada dita igigid, ang mga idardahira. Ops! Di mo ituloy. Abay ngamin asaan mo akayat? Kat adamat itsura na. Adapay trabaho na. Apay ngay, di mo agpaspasyaran tay may katlo a boyfriend mo dito'y balay. Busy lang ang ititrabaho na nanang. Kastaya, kung ano nagsina kayo manan, tapadaan ako mamanan tay may kapat ngaya mamum kanya. Ninanang mo. Katagkasar kayo na Anya, kasaradagos. madadagan ak nga road. Tamagan no into no mayabulang ka sa bali manan ti boyfriend mo. Hello, Gemma. Nakawag ka man? Brianna, nakita kayo ka di ka ni Johnny, di kalman? Saan? Apay ka di? Kuang amin. Kasla iso dyan nakita kiti kalman, iti may sa fast food. Ada ka doon na babae. Anya? Sigurado ka iti day tangay bagbagam, Gemma? Wan. O sige, mabit lang ha. Isend ko ti picture. Sige, urayag ti send mo. Ni, adan di insend ni Gemma. Kita akman. Ha? Ni Johnny nga agpaiso da ito Nukas na. Luklukon naklaang ni Johnny. Naskan ang makasaritak. Awagak tagkita kami. Oh, asino day takadwam iti day taan ladawan, Johnny? Ha? Nangalami ti dayta. Damdamagak no asino day ta. Dinaksungbatan iti saludsud matlaang. Kwa, Brianna, Kundi sweet ka a boyfriend, kundi patulod ka iti sabong, kundi karga ka iti notes you're my everything. Ngamgayam, paglulukuan nak lang. pasensya ka, ni Sherlyn, ti talaga nga ayatan. Anya, Isa, sorry. hunak no napudno kanyak ni Johnny. Saan matgayan?
Kad saan na bali tanapadasa mo tinaadan iti romantik a nobyo. San aya aday tati awan ka ni Jerry, iso nga iso tinangisinam kan kwa na. Itala ang ma-realize ko dagiti ang bagbaga idi ni Cherry. Naladawan apan nakarealize mo, Brianna. Saan pa'y anala daw ti amin? Urnusak ti relasyon mi kini Cherry. Makisinubya na kan ko na. Ay, danga ka talaga. Panagkunam ka di, kat awatan na kapay. Ay, awanan Nasabat ko idi na minsan, nag-istorya kami, kat adan nobya na. Kan, natulagan, ti kalaysada. Anya? Nagsakit Mr. Lonely, tadagidi binukal mi idi aplano kini Jerry kat intuloyen ti sabali a babae. Agbabawi akman iti panangibreak ko kenkwana, ngam awanan mabalin ko, tanatulagen ti kalaysada iti nobya na. Tuy pagayam mo, Brianna. Brianna, pagayam ko, urayam latan ti sabali manen nga ayat, adumtangken ka. Kat sapay la kuma, tadaadal ang agsaw mo, itinapalabas a relasyon mo. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Brianna. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, June Rebutazo. Ken musika, Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Cora at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakaarami dak iti basol wenno kamali iti biag ko. Ket dayta ita ti pagbababawyak. Bueno, papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Cora. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, ato iti suldo, Cora. Makamu ka namang i-budget iti dayta. Agsubliak manan iti trabaho kinton bigata. Anya pa nga rod lakay. Pilitak nga i-budget to inted mo. Sana balay, tasan tayo mat nga agababang. Isungarod nga imay kayo nagyan dito'y probinsya. Taisupay ko matipagabang tayo di syudad. Wan ngam agiin na dayo tayo mat. Sana balay tagawid akmat tunggal nagsweldo kami. Ure ada kami dito'y probinsya. Isulat tamat narigat ti biag dito'y. Saan kan nga agreklamo? Mabalin mo mati makipurdiyan o kayat mo. Ala, wanan. Agsapulak iti pakipurdiyaak. Sana bale, tadamat ni nanang apangibatsak ka ni Junjun. Nanang, ada na sa pulak at trabaho. Agbantayak iti kantin iti pagadalan. Isupay ti tangdan ko. Mabalin ka di nga ibatik pailaan ka na kayo ni Junjun no kastama panak ang trabaho. Sana bali, tadwamat ti tawan na. San yung mata na saksaklutan? Ay katwan awan parikot iti dayta anak ko. Sana bali, syaklatan ti makaam mo iti kaninyo. Wen ko naklangarudan. Kaano ka amang rugi aya? Inton Lunes, nanang. Iyag muntulatan ijay balay ni Junjun no kasta nga agrobot kan. Sige nga rod, nanang. Anya ti kunayo? Agtrabaho kayo ija school mi, nanang? Wen, manipod ita, siya kung ti agbantay iti kantin iti pagadalan nyo. Kasanungay ni ading ko. Bantayan ni Lolam. Ay, kasta ka di, nanang? Iso a manipod ita, agkuyog tan asumrek iti pagadalan nyo. Nga rod. Uray santan nga agbalon. Mangantan tulatan iti kantin. Sige, nanang. Sagmamano day taturon nyo. Ay, 10 pesos ti may isa, sir. Ikanak man nga rod iti doa. Mabit lang, sir. Ken ikanak matan iti juice, ha? Wan, sir. Sagmamano mat day talumpia. 10 pesos matlaang, sir. Ikanak mat lang iti doa. Okay, sir.
Ay, madamag ko man, sir. Adda ka di anak yo, iti da ito yung pagadalan? Kanakak ti agad adal dito hay. Imbaon nak lang ti kabsat ko amang itulod iti kaanakak. Kasta ka di, sir. Oh, ato yung tigat-gatangan niyo. Agyaman ha. Kumusta nga iti trabaho, Cora? Nasaya at mat nanang. Imbaglakit din tasyak tinaala para bantay ije kantin. Dakilan atulong kada kami ti sweldok ijay. Ay, katsay-saya ato anak ko. Iti kasta agbayag ka ijay. Una nanang, mabantayak pa'y ni Rhea ijay. Ken, agsango kami amang ano iti aldaw. Ket, kumusta mat gayam ni Junjun? Saan kayo matlang amarigatan ken kuana? Ayos laeng anak ko. Gagangay laeng iti ubing nga alikuteg. Masapol abantayan amin agaraw na tanarigatan. Alangarod nanang, anusan niyo abantayan ti apo ko yo. Oh, hello lakay. Nakaawag ka mat? Kaya kayo lang mat ang kumustaan, bakit? Ayos kami laeng matlakay. Addan trabaho ditoy. Agbantayak iti kantin iti pagadalan. Nasaya at mat nga rod. Tapno di kan romanikla mo, amarigatan ka nga agi budget. Wan nga rod lakay. Imbag tasyak tinaala. Kasano nga ron ni Junjun? Ikoy-kuyog mo di pagadalan? Ay, sana. Iba't batik ka ni nana. Nasaya at mat nga rod, no kayat ni nanang. Kayat na tawan mat ar-aramiden na. Alang rod, bakit? Aginanakan, taginanak matan. Sige nga rudan lakay. Bye! Adak manen. Oh, si kamat gayam, sir. Ay, anya nga minang tinagan mo itay? Siyak ni Jano. Sika, anya matinagan mo? Ay, syakmat ni Cora. Tunggal umayak gumatang dito eh. Madlaw ko apumimpintas ka apumimpintas. Mangbola ka pa'y lang. Pasensya kan tasaan ka may libre. Naka-inventory amin, dagito'y lakok. Sanak mo't nga agpalibre. No kayat mo, si kapay ti libre. Agpaiso? Wen, agpili ka, ano anya ti kayat mo? Nanang, tulungan nakman dito assignment ko. Nanang, mangmangagdak ka di? Ha? Ay, anya day dyan ako? Apay, di nakmangmangag. Ay kwa. Adalang pampanunutak, anak ko. Tulungan nak ko maiti assignment ko. Ay, katwan apay kit din asaan nga eh. Mabalin ka di nga lang ti number mo, Cora. Anong tinumber ko dyan, Tapno maawagan ka, ha? No kasta nga da kayat ko nga ibaga. Kasta? Apay, saan mo akayat nga itid kanyak? Awan ba't nga mintirumbang nga ibagam? No, ada ibagam, di umay kalangan dito'y kantin. Kasanon, no personal ti bagak. Ha? Kursunada ka ngamin, Cora. Adan asawa kan anak ko dyan, Ngaman manumat nga agawid ti asawam. Ha? Kasano nga mom? Adda nagdamagak iti may papankan ka. Alan itid man kanyak ti number mo. Umunakan nga agawid, Rhea. Ha? Apay nanang, Adapay papanak. sa dino ti papanan nyo? Basta, saan kan nga agdamag? Mapan mong tumatan alaan ni ading mo kaninanang. O sige nanang, ngam, anyat oras nga agawid kayo? Basta, agluto kan to niti ka na niyo. Sana bali tadakkel ka matan. Sige nga rod nanang. Simurot ka matlangan kanyak. Agtaray talangan. Saan kan nga agsubli iji balayo? Ha? Kasanungay dagiti anak ko. Adamat ni nanang mo. Kan imposible matabaybayan ida ti amada. Jano. Sumurot kan kanyak. Uray kat man manuna kamat nga awidan ti asawam. No siyak ti pilyam.
Kadin na nakakanayon. Saan tangagin na dayo? Kuha. O niya, mayat ka? Sige man lang. Ngam, agawid ako mapaya. Tamapanak mangala iti kawas ko. O sige, kaduan ka amapan mangala. Ay, saanan? Orayan naklaangan dito eh. Nakaturog ang dagiti anak ko. Aginayadak, tapno saan da amariin. Mga laklaang iti kawas ko. Kalpasan na, pumanaw ako. Pasensya kayo na anak ko. Amok asaan na kayo abaybay anti amayo. Kan kastamatan ka ni nanang. Si kalaang ka diti agnanaad dito'y abalay dyan, no? Wen, agmay may sak dito balay ko. Talaga gayam abaro ka. Baruak ko naklangaro din. Patsyak asanak ngagbabawi asimurot kan ka dyan, no? Saan kanto ngagbabawi apulos? Ay, anya ngay gayam ti trabaho? Kuhan. Aday di abroad ni manang ko. Bak nang ni manang ko. Kat noan niya ti paramid na kanyak. Iso mati trabaho. Ta isukat nga rod ti mangmang ta di ti kwartak. No kasta. Iso ti akin anak, iti agad adal iti pagadala na pagtrab-trabahwak? Sabali man ti kabsat ko nga akin anak iti agad adal ijay. Talo dagiti kakabsat ko. Kat iso dati mangmang ta di ti kwartak. No kasta. Mangnamnama ka kadagiti kakabsat mo? No agbiro kak iti trabaho, o di awanan ti maibaunda. Kasta ka di. Hello, Nanang. Sa dino ti ayan mo. Nanang, da kayo pa'y lang ti makaam mo kadagiti anak ko, ah. Sa dino ti ayan mo ko na. Nanang, sana kung anaragsak iti asawak. Iso asimuro tak ni Jano. Ay garang ganjang kabakbakatan. Pinanawam dagiti anak mo kapulaang iti lalaki. Amo ka sana baybayan ida ti amada, Nanang. Kan adda kayo mat dita. Iso adda kayon ti makaam mo kadakwada. Napanan ti panunot mo, Cora. Ay nananang, di na kumamot pagsasawa na kasta, ah. Anya nga rin ti maramidak. No saan kun nga ay ayatan ti asawa. Hello, Ramel. Garang ganjang a babae. Ay, urayan niya pa'y ti bagbagam kanyak, Ramel. Awanan ti maramidam, tasan kan nga ay ayatan. Kasanun dagiti anak mo. Adda ka mat. Amo kasan mo baybayan ida. Adamot ni nanang ijay. Isupay lang ti pangtadam iti allowance dagiti ubeng. Ala, itad ko kanina ng ti kwarta para ka dagiti anak ko. Ngam saan kan nga agaw awit iti balay. Jakon kaya't makita ti panagrup-rupam iti kaanuman. Dayta ka dilaang ti ibagam, Ramel. Day talaan. Katsapay lakuma. Tasaan mo to apagbabawyan. Day tang inaramid mo. Sige, ibabakon ti cellphone. Kat saan kanton nga umaw, awag pa'y kanyak. Bye! Duan ti anak ta, Jano. Ngam daytoy lang ti mayawat mo a kwarta kanyak. Katano sama. Agyaman ka. Tanda pa'y mayawat ko. Mangnamnama ka lang arudan itadag iti kakabsat mo. Naglaing ka pa'y lang amin nga uminom iti arak. Agtal na ka, Cora. Di ka sumanaw dita. Tano siyak ti masurun, panawan ka. Anya? Hala, panawan nak ditoy. No di mo kayat ang makaraman kanyak. Dahiti amin ti labaam, Cora. Sige, Eva. Ano sa kalabaan amin dagita? Malpas mo mat siguro dayta, aging ga iti malam. Ikarigatak nga ilupas, Eva. Sapay tugot mo dagiti babasit nga anak mo. Sana balita na singpot dagita. Apay, awan ka ti agaw awer? San mo't akayat nga wiron ti amada?
Madamag ko man. Ngam di ka kumamasaksakan Anya dayta, Eva. Pudno ka ding adain mo na a pamilya mapinanawam. Jak ilibak, Eva. Kat agbababawi ak ita. Kaputan mo kasano ti karigat ti biyag ko idi. Nakarkaro man ita. Kasta ka di. Kat, kumusta nga dagiti anak mo a pinanawam? Jak pa'y kat ida nakitkita. Kaya't ko kumamot ida makita. Ala, kat anya pa'y lang ti aramidam ngay. Mapan mo mat sarungkaran dagiti anak mo. Hello, Nanang. Imbag man ta nakaawag ka. Kumusta ka mo anak ko? Nanang, kayat ko ti agawid di tabalayo. Kayat ko kumamot a makita dagiti anak ko. Imbag man ta nakalagip ka. Dadakulan dagiti pinanawam nga anak mo. Kasta ka di, Nanang. Ayun gayam. Adaman ang dua nga anak ko. Kat isurot ko ida iti panagpasyar ko dita. Adaman doa nga anak mo. Amangan no inton madamdama. Panawam man idan akaslawan anyaman na. Saanan, Nanang? Nasaya at no kasta. Saan kat apanawam man idan sa kasumurot iti sabali a lalaki. Amo ka nagbasulak, Nanang. Kat pagbabauyak itanday ta. Ay na, anak ko. Kailiw ka una yun. Nagdakkel kan nakapinpintas ka balasang. Nanang, kailiw kayo mat. Uray pinanawan na kami ni ading ko. Inada kayo lata. Pakawanendak ko, ma, anak ko. Kumusta kayo matitan, Nanang? Nagrigat ti adda ka bibiyag ko, anak. Agbababawi ak. Nga maawanan maramidak. Da kayo nga iti kabsat mo. Kumusta kayo, mat? Nasayaat mo't lata, Nanang. Saysayaatan nyo ti agadala. Tapno napintas to ti masakmayan nyo. Wen, Nanang. Kumusta tibiyag mo ita, Cora? Narigrigat man ang tibiyag ko ita, Nanang. Ngam idi addaak iti sidong ni Rami. Apay, awan trabaho ti kadandandam. Mangnamnamalaang kadagiti kakabsat na, Nanang. Kat pag nakmam dayta, dayta ti mag-anab mo iti saan anasaya at nga aramid mo. Huwan nga rod, Nanang. Uray agbabawi ak. Awanan maaramidak. Taripatwam kit di dagiti anak mo. Saan mo nga aramidan kadakwa dati kas iti naramid mo kadagiti imo na nga anak mo. Huwan, Nanang. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, ikarkarigatak a maipaay ti kasapulan dagiti anak ko, ken saan ko idan apanawan pay. Tuy pagayam mo, Cora. Cora, pagayam ko, agyamanak iti na ito apakasaritaam. Ket ti makunak, sakbay ngamin nga agaramid tayo iti desisyon, agpanunot tayo pay iti maminribo. Iti kasta, saan tayo nga agbabawi iti udina. Ala, adal kan kanayta, anapasamak. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinaga na Cora at taga Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician kan musika, Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinaga na Connie, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad nak itinaga na Connie. Dahito apakasarita ket napasamak, idi balasang akpailaeng, nga agtawanak iti 20. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Connie, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely.
Imbag lagi din tanda ka dito'y balayo. Apay ayan. Diyan text ko kan ka. Di mo pa'y nabasa? Adaya. Ay nagmay-may saak ita dito'y balay. Kung iti text ko, akadwaan na amapan ag-apply ka ni Antim, ka sales lady, iji palingki. Kunak ano ang angaw mula ang in text mo? Iso asang anak ka nag-reply. Anya nga ang angaw. Idi pa'y lang nga ibagbagakan ka dayta. Talaga seryoso ka? Wan, sumardengak pa'y lang ag-eskwela. Naawan kwarta dagi tinaganak ko. Iso akayat ko ti agtrabaho. Talaga akasapulan ni antik ti sales lady. Ibagbaga na siya ngam. Siya, ag sales lady? No way. Iso ay siya kun Naskan ang makaurno nga kiti kwarta. Sige, urayan nak nga rod, tagsukatak biit. Ay, isukat ajak kaya ti umay dito'y palengke. Kanagado ti aglalaok at at taong nagpangsit man. Ajak kaya tagbayag dito. Kat mapantanga rodan iti grocery ni Antim Mabiit lang. Ang mga numasabat tayo kagulat ang lalaki dito palengke. Sino mo? Ay, basta, kontrabida itibiyag ko. Tunggal makita. Ay, madadang alital daw ko. Agar-aram siguro kan kanya. Ay, nagadukot ni bagbagam. Umay kakitin, tamapanta ijay ayan ni auntie. Auntie, ada ka to ha. Best friend ko ni Angie. Kaya't nakanati sumra as sales lady. Naimbang na aldaw yo, ma'am. Ante ko namlatan kanyak. Kaya't mo ka di at talaga ti sumra ka sales lady. Wan ante, kasapulak ti trabaho. Nasingpit ni Angie, auntie. Nabayag kaming naagam-am mo. Kasta ka day. Oh, Angie, amumat siguro ti agbarian niya. Siyempre, mata. Oh, anya, auntie. Alain niyo ka din ti best friend ko? Ay na, amumot ka anakan. At talaga akasapulak ti sales lady. When awatak ni Angie. Mabalin na ti mangrugiin ton bigat. Oh, nangag mo, friend. Nakaragrag sakak, friend. Agyaman na Auntie. Ne, di ahalan. Apay anak katakder matlatan ichay. Di yuman ay ayabanday na at taong, auntie. Iso dahi ta, jay kagurguran ako na. Kasano ajak ayaban. Katiyag na mo't dagiti lakok nga in-order ko. Kasi mo't no nakatakder latan dita. Alan, umay ka ditoy. Mapainsa. Umay ka, antag merienda ka. Nadadail manin ti altaw ko. Bay, amla ka di. Takrap-trabaho mo di taong kaasi mo. Di mo kusko silapan, ta nagagatday ta abaro. Oh, nangag mo? Andi, atuin lagi tilakong. Nakita ka na punno day taguy-guyudam akariton mo. Nakaan-anos kalakit din aya. Ala, idi sumlaang dita day takargam ta agmerienda ka. Saan na, Andi? Day tati ko nakmanin kan ka. Sumro, tiki naman nagbabain mo. Ala, agtugaw ka pa'y dito, itamapan kami gumatang iti merienda tayo kadag iti babalasang abisitak. Duatan anti amapan. Ibatidak ditoy. Agbantay ka pa'y laang dito grocery ko ni. Ala, intan, Angie. Kumusta ka, Connie? Apay ay akong kumustaan na. Itatalang manan na nakita. Di mo lang mo. Kanayon ka mamimiss. Sikat na inspirasyon ko. Nuapay akayat ko ang makaturpos iti panagadal ko. Sabi na ko mga rod ata makaturpos ka. Inton makaturpos iti kursok. Kaya't nakmat siguron. Saan ang mapasamak dayta, kargador? Makaturpos iti panagadal nga. Awan lang amukon. Di na kumamot tagibasitahan ko ni. Naka-enroll lang kita. Bawang klasek. Umayak ag kargador. Oh, di na sayaan. Lalaingam nga rod. Katsapay ko man, tagbaliki ka. Agyaman ako ni. Dayta talaga, ti kayat ko amang ngagan, manipod kan ka. Isugayam day jay kagurguram ako nam. Cute mat.
Natayag kan aday tsura na. Ay, di mo man dakdakamatin kanyak dayjay nga alan. Tauray anya ti bagbagam, talaga jak kayat. O, daytoy ti type ko. Day ta umawawakan ka? Tinaot man tinagan na. Amom. Oh, Jonel? Di anak ti bak na nga negosyante di ti lugar tayo? Juan. Sige, mabit lang tasong bata ka. Hello, babe. Babe, mamimiss kan. Ayun mo ita. Kagap-gap po mi kini Angie ije palengke. Agawin akon. Anda pa yung klasik. Dagasan kayo ito madamdama. See you. Love you, babe. Okay. See you. Love you too. Bye. Boyfriend mo ni Jonel? Oh, apay anak laat ka. Imposible ka di ama pasama. Yamin. Ni mami na. Ada na nga to asad na iti kapitulyo. Kat ni tatang na, negosyante. Anya ko ma. Kan amom na anya ti kurso na. Anya? Management. Ngamin, kayat na nga iso ti mangi-manage kadagiti negosyo da. Nagswerte kan? At daamin sa kan ka ti kinaswerte iti biyag. I love you, Connie. Ay, ayatan na kadimot lang. Katman I love you, Junel. Makagradwara kiti panagadal ko. Agkasarta na dagos. Anyat makunam. Saan ka di anasay-saya at no agbiro ka pa'y iti trabaho? Saan mo apakadanagan day ta? Tasyak to ti sumukat ang manager iti negosyo ti pamilya mi. Sa bagay matkati, Kano jak kayat nga agbalin ang manager iti negosyo mi. Ado mo ti pagaplayak. Pag-aagawan dagdag iti kumpanya. sigurado kay ti daytan? Agtalag ka kanyak. Itapay lang. Kat makit kita. Nga ado aswerte ti umasidag. Apa man na malagpas ko ti kurso. Sapay ko ma, Junel. Anya ang klase abalay ti kayat mong ipatakdar ko. Mabalin nga agpili, ah? Si kanto tagbalin arena ko ni. Amin to akayat mo, masurot. Ay na, naggasat akon. Tasyak tinapilim nga ayatan, Junel. Nalala nga din, subuan ka na. Saanan ka ni? Ha? Ado ti tao dito restaurant. Ay ayatan ka ko ni. Iso nga ipakitak ti panagayat ko kan ka. Kaanakan, makiinumak man iti danaw ma. Ay, Nagnag na kayon samat, Uncle. Nagapon niyo. naggapuak dita palengke. Amumat. Ay, kargadorak ijay. Sige, Uncle. Mabit lang tayalaan kayo iti danom. Sige. Ay, ito ba ako mampay. Ay, Ay. Ay, Oh, Uncle. At iti danom. Api ngamin ang magmag na kayo kat nagado ti jeep. ay, awan kwartak. Ay, inibus yu man siguro di kwartayo iti bisyo yu. Ay, adaman damaga kaanakan. Anya day ta, Uncle? Agar aram kadikan ka ni Alan. Di kadwayo a kargador? Wen kaanakan. Ay, jak kayat day jay. Binasted kun. Ay, sos. Apay abinasted mo kan no nagagat. Agis eskwela pa ija university. Umanay ka di day ta arason tapno aklunak ti ayat nan. Ay, nakaanakan. Swerte ka. No iso ti mga sawakan ka. Ibagakan ka no apay. Agdangag ka anay bag. Di na kayat ti aginaw ma. Di na kayat ti sigarilyaw. Iso nga awan bisyo na. Uray pa'y anya ti bagbagayo, Uncle. Jak kayat day jay nga alan. Gaputa dan boyfriend ko. Adan boyfriend mo? Un, Uncle. Am-am mo yun ni Junel? Ay, amok Kano nagloko day jay a tao? Ay, dandaninak na sagit ijay highway. Ang mga noadda kayo mat ijay tenga, ah. Katno nagungat day jay a tao.
Imala iti amana alas taog. Ay na, saan analastog ni daddy na ang negosyante? Di mo ay amaw. Adaw ti babae na. Uray no addan edad na. Ay na, uncle, agar aramid kayo manan iti istorya. Ay, pudno ti bagbagak ka anakan. At dapay madamdamag ko. Dandani ka nun mabangkrap ti negosyo da. Gapaw iti panagbababae na. Kasta? Kaya't kanwa sinaan jay misis na. Tadi na sardengan ti panagbababae na. Ay, sige, agawid akaw ka anakan. Sige, uncle. Magmatay may ka dito balay, Connie. Awan oras ko nga agpasyar iti balay yo. Wan nga rod, manipod na addaan kay ti trabaho. Busy ka na kanayon. Kasano? Kanayon nga ano ti customer mi kan ni auntie. Danda ni awan pa'y oras mi amangan. Oh, kumusta kayon ka ni Jonel? Amo, friend. Mamati ako nga dagayang forever. Iso, ti forever mo? Wan, nagkari kami iti tunggal may sa akalpasan ti panagturpos na. Agkasar kanin. Ay, nagmayat man no kasta? Pagpilpilyan nak nga rod no anya ti kayat ko abalay. Kasta ka di? Ay, nimot alan. Kanayon iti pwesto. O, di arman nakakuman. Agbagay kayo. Si Kantupay ti kanayon na adamagan. Amom, kayat nakakumakano nga awagan, takasarita na ka. Ngam awan mo't igatang na iti cellphone na. Ay na, friend, saan akas di alalaki ti para kanya? Ay na, ni Alan, awan makukwarta na, ngamin igatgatang na kano iti libro. Kan, pagplete na mapanag-eskwela. Ay na, friend, saan mo nga istoryaan da di atao kanya? Tasyak, kumita da kon kin ni Junel. Adeng, pangikabila ka dagito ilakaw. Unay katirigat mon ay anang ibunak kadagita, manong. Isardeng mo nga minan ti agkargador, ta ijay kalaangan balayaw. Nay, apay nga ibagam kanyak ti kasta. No ano pa iti mayat nga agpakargador kanyak. Uwan ata masyandakan ka. No kumangamin amin atangdan mo, kat igatang mo iti kanam, imbis nga arak. Di napigsa ka kumah, ure adan edad mo. Ay na, saan kan nga agreklamaw? Tadjay paboritom akargador ani Alan, awanan. Ay, uwan nga ron. Si Kantisin mo blat. Maragsak kanakman para kan kuana. Hagasaman, inggraduar na ti kurso na a computer engineering. Bilibak nga ron kan kuana. Auntie? Ay ko na eh. Ay manong, ni kadiko ni dayto? Ala, auntie, uncle, di daksamot mabigbigan. Kasano, kat nabayag asan tayo anak kikita. Kan nakapimpintas ka itan ka anakan. Ay, thank you, auntie. Wen nga rod, manipod nagasawa kami kini Junel, imadayo kami kat italaang manan ang nagbakasyon na. Apay pa lang ay madayo kayo. Oh, uncle, kargador kayo pa'y laang dito'y palengke nga aging gaita. Ay, kat anya nga iti sabali nga amo na atrabahuan. Tabamartak mat nga ron ta uncle mo. Ay, gayam, auntie. Ayan ni Ana. Ay, kwa. Kalpasan na naggraduar iti computer engineering. Agtrabaho itan, iti may sa akanaklan a kumpanya. Pudno ka diti bagbaga ni uncle, auntie. Ay, urekas talang ni uncle mo. Pudno, ti imbagana. Dagdakkel, ti imparamid na balayda. Iso ti aramidak mat. No makita kon anak parada jay lugan na ijay balayda. Agid lalabasak. Ket ay abanak. Ket
aginom, ken pakananak ijay balayda. Pudno ka di, auntie? Wag, pudnaw. Ngam ni uncle mo, bagbagaak. Tamarwam alabas iji balay daanan. Ah, Nukas na adan asawa na. Nagasawa da ka ni Anjay. Iso dati nagkatuluyan. Na-develop na siguro at kanayon nga adda idi dito'y pwisto ni Alan. Kano pinagadal na ni Anjay, iso nga agpadpada da itan nga agtrab-trabaho itinakkel a kumpanya. Padasa man na sa rungkaran iday di balayda. kunatumat ngamin ken kah kaanakan. Ani Alan ti rumbang apaki asawaam. Ay, Kurt, kumusta ngay mati asawam nga anak ti baknang? Oh, apaya kas ti langam asim mangpan. Jakat, jijaya da kanya ka trabaho. Staff lang. Anyat serbina nagturpo sa kiti management. Kung saan nga agbalin ang manager. Manager, isukat amarigatan ka ang makastrak iti trabaho. Takayat mo, manager adagos. Nagbabakit ti pagkit kita ang kanya, Connie. Nabangkrap ti negosyo ni Dadim gapu iti panagbababae na. Ipalpalastog mo ini, nga agiin nagaw dagiti kumpanya ang mga lakan ka. Nga manya nga ita, pulos nga awan mastrakam at trabaho. Iso nga ita, agan anos tayo dito'y daan ken nailat nga apartment. Kasta launay ti apal ko kada Anji kan Alan, tadakkel ti balay apaggigiananda, ken napintas ti trabaho da. Kasano kadi a makumbinsir ti asawa nga agbirok iti trabaho na. Taging ga ita, dumawdawat pa lang iti sustento kadagiti naganak na. Tuy pagayam mo, Connie. Connie, pagayam ko agyaman iti daytoy apakasanitaam. Ti panagasenso ket mangrugi dayta iti sakripisyo. Kinagagat ken kinapudno iti trabaho. Kastamutan ti kinapakumbaba. Ngem no sadot kamet ken napili ka iti trabaho, talaga nga agbisin ka. Ala, sapay la kumata makaamiris nila kay mo. Katagsapol iti natalged a panggedan na para kada kayo a pamilya na. Di mo lata sardengan a kumbinsiren ken kasarita iti nasayaat. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Connie, iti probinsya ti La Union. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ganiti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Akulin, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakipagnaedak iti ikit ko, gapo ta nag-abroad ti inak. Ngem saan anasaya at ti aramid ti ikit ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Colin, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sumrekkan iti kuleyo inton umay atawan, Colin. Panagkunak, marigata na ka magpaadalkan ka. No aglakla ko akla ang itikan kanan. Kasano nga rodan, nanang? Sumadla nga ka din nga agadal? Kayat ko ti agabroad, anak ko. Tapno mapaadal ka. Asino nga iti kadwak dito'y pagababangak? No pumanaw ka, nanang. Mapan ka balay damanang Jane. Makipagnaad ka ijay. Sana bale, agpawitak ka ni manang para iti masapsapul mo. Da kayo ang anod, nanang. Kayat ko mati makaadal. Isu nga umanugot ak iti kayat yo. Uray jak kumakayat nga ginadayuta. Agan anos ka anak ko, ha? Ay, nasapamot ngamin a pinanawan na ta ni tatang mo. Nailakok pa'y amin asa ni kwa tayo. Ayat ko lang nga agimbag ni tatang mo idi. Ang talaga siguro nga ijay laang ti pagpatinggaan ti biyag na. Siguro. No si bibiyag day di tatang.
Sana masapul nga ginadayuta, nanang. Lakit di, anak ko. Manang Jane, nakaumay kami, tada kayat ko nga ibagakan ka. Anya day jay. Kanapay ka doon ni Colin. Numabalin, dito'y ko mga agyan ni Colleen. Agabrawdak ngamin, kat awan ti kadwa na iji pagababangan mi. Sana bale, taagpaw itaktukan ka iti binulan, para iti masapsapul ti anak ko. Ay kat adakan Colin no kayat na ti makipagnaad kada kami. Apay kitin asaan, auntie? Ala, ano sam nga rod ti kabibiyag mi ditoy? Wen, auntie? Kaano ay ti flight mo? Adala sumagmamano nga ilaklakad ko, manhang. Iso nga ibati ko ni Colleen, taagpa Manila ak itan. Sige sikat ti makaam mo. Ngam ti obligasyon mo ken ni Colin saan mo alipdipatan? Wen, manhang. Di ka madanagan. Tagapukan kwa na no apay nga agabrodak. Kaya't ko ang makaadal ti anak ko. Apay nga da ka dito'y balay mi. Ay, dituya kon nga agyan. Apay, awan pagyanan nyo? Nagabrod ngamin ni nanang. Iswa dituyak pailaan ka, no? Nasayaat nga rod tadakat ka duami. Sumrek ka kadinton pa nagsasarek? Wen, si Kangay. Wen, anya nga ti course nga alaam? Nursing. Si Kangay. Uy, agpadatang nga rod iti kayat a kurso No sa di na ti pag-enrollam. Isumatan ti pag-enrollak. O sige, aggidan tanton nga aginroll. Hello, nanang. Kumusta kayon? Imbag man ta nakaawag kayo? Kaasi ni Apo, nasingpot dagiti amok, anak ko. Saan da nga istrikto? Nasaya at matangarod, nanang. Kat, naka-enroll ka din? Wen, nanang. Kadwak ni June na nag-enroll. Nursing mati kurso na. Nasayaan, no agpada kayo iti kurso iti kasinsin mo. Imanay mo't lakad iti kwartam, ngayon batik. Wen, nanang. Sana bale, dandanin may sa abulan ko ditoy. Makapaw itak tumatan. Basta, agan-anad kayo akanayon dita, nanang. Uray si kamat anak ko. Agan-anad ka kanayon dita. O sige nga rodan, nanang. Bye. Imbag man, tada kwarta nga inusar mo ang nag-enroll. Aday bati ni nanang kanyak nga usarak nga ginrol, auntie. Kas na ka di. Angam inton agpaw iti kabsat ko. Siyak to ti pagpawitan na. Tas siyak ti mangi budget iti kwarta. Wan, auntie. Kastamat ti ko nana ide. Ipalpalagip ko laang. Ta mga nusikan to ti pagpawitan na. Ibagam to iti inam no umawag manen. Wan, auntie. Kan saan amabalin ngagdunya ka diti unag ti balay. Sika ti para dalos kan para innaw. Saan nabali ti aglaba, tamag sila ba iti kawas na. Wan, auntie. Excited ako na sumrak iti pagadalan ko, Lin. Uray, syakmat. Inton bigatan ti sarekta. John! Ha? Sa dino tayan, tinalay ngay nam. Jack amo, tatang. Siguro, napan manin nagsugalan niya. Ha? Agsugsugal ka din ni Auntie Jane, Uncle Roger? Katuan, ang mga no insugal nan tayo pawit ni nanang mo. Mapan mo man biro kan John, tayo bagam nga ibingayan nakmat iti kwarta, anay pawit kan kuana. Tatang, para iti panagadal ni Kulinday Jay. Kat, anya nga iti kungkuna na nga gigyan dito'y balay, no saan tayo matamairano diti pawpawit tinana. Auntie, sumrag kamin kini John. Alaag ko mati allowance ko. Mabait lang. Adtoy. Iyan ay munday ta. 2,000 iti makabulan. Urayan tamanan nga agpawit ni nanang mo. Anya? Daytoy lang timpawit ni nanang? Di ka nagreklamo. Mangmangan kamat dito balay. Alangan mat nga itad ko amin kan ka ti paw itinam. Sige nga rod, auntie. Mapan kamin. John, adtoy mat ti allowance mo. Agpada kayo iti itad ko. Makaamu kayon amang yan na iti dayta. Sige nga rod, nanang.
Mapan kamin. Ay, mabalin ti makiamam mo. Ha? Siyak ni Colin. Siyak mat ni Jazzer. Awan nga minamamok dito yung pagadalan. Iswa kayat ko ti makiamam mo. Uray siyak. Awan pa'y matamamok dito'y section tayo. Ngam, kadwak ti kasinsin ko na genrol. Imbagkan ka. Tada kasinsin mo. Siyak, awan plus amamok. Ita, adan amamom, tanam amunak matan. Una. Ay, agiddantan nga aglansinton madamdama. Wan mata. Apay aday talaan ti kanam. Wan masapol nga agtipidak, tapno manay ti allowance ko. Kasta ka di. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo. Aday jay abroad ni nanang ko. Awanan ti tatang ko. Makipagnanangidaklaan ka da antik. Kasta gayam. Sika ngay, anya ngay matitrabaho dagiti parents mo. Agpadadang agtrab-trabaho iti gobyerno. Ala, manganta nga rudan. Kalpasan na, mapantay jay library. Kaya't mo ka diti sumurot kanya? Una. Auntie, marigrigatan ako namang ibad budget itit-itid yung allowance ko. Oh, di bagam iti inam, tanayunan na ti ipawpawit na. Agkurkurang ka diti ipawpawit na, auntie. Manulaang mat nga iti ipawpawit ti inam. Sige nga rod, auntie. Padasag akasao ni nanang. Pagsardengak paylaang ni John itaatawan. Tauray siya, marigatan akon. Awan pang paiskwelak kan kwa na. Agtrabaho paylaang. Kasanumat nga min, auntie. Kanayon mat amabartek ni Uncle Roger. Oy, saan man at tilamadmadlaw mo, tamakigigyan kalaang dito'y abalay. Hello, nanang. Anak, kasano nga kurang ti ipaw-pawit ko ken ka? Kat dandan ni ipawit ko amin asweldok dita. Kat no 2,000 lang tititid na kanyak iti binulan, nanang. Diyak mo no kasano apanayag. Imbaglaan nga tadan ni Jazzer. Kanayon amasyan kanyak kat ilibre na iti lunch. Apay nga rod nga italaang nga ibagam. Kunak ka nga no amuyo. Anyamatan. Adaak diting agrigrigat. Ngam agrigrigat kamatlat tagayam dita. No kastalaang, padasamalangan ti agsubli iti sigod apagab-abangan ta. Bareng adabakan ti ijay. Nasaysaya at siguro, no agabang kalaangan. Nanang, urayak langan ti panagbakasyon niyo. Tada kayo ti agpakada ka ni Auntie pumanawakon. O sige anak ko, urayam latangarudan ti panagawid ko. Sana bale, dandani ti panagbakasyon ko dita. Wan nanang, urayan kan. Anak ko, apay ang nagkutong kamatan. Kasano, kurang lang arudan ti allowance ko. Awan pa'y masangpatak ama ka no agawidak. Unay matan. Ayan ni Manang. Kanayon nga da ititong itan, nanang. Kanayon mat amabartag ni Uncle Roger. Di ka madanagan, anak ko. Ipanaw kan ditoy. Kabaalam ka diti agmaymaysa. Wan nanang. Syakmat lang tikas la katulong da dito'y balay. Apay, anya ti impulpulong kan ka ti anak mo, ha? Kurang tiit-itid mo nga allowance ti anak ko, Manang. Apay, dakkel aya ti ipawpawit mo? Sika ti nakisao ang makigyan ti anak mo ditoy. Ita, agreklamo kayo? Ha? Awan babain nyo nga agina. Nanang, uston, saan kayo na makiapa? Pangaasi yo.
Pumanaw tayo laangan. Kaya't mo pumanaw kayon. Tapno solwam ti pau itinam. Saan ko mamot akas ti panagsasaom iti anak ko, Manang Jane? Manon abulan asaan ahustutin intedyo para kenkwana. Natangsit kayo ket di nga agina. Ala, pumanaw kayon dito'y balay. Kat saan kayon ngagpakpakita kanyak iti kaanuman. Saan kayo akasapulan? Nakasapul akon iti pagyanam, anak ko. Iso ang mabalin kan apanawan. Sana bali, 2 atawon man ti alaak a kontratak. Kat sa anak ton nga agsubli. Nakagraduar kan tumaten. Agan-anad kayo kumaijay, nanang. Uray si kamot Agan-anad kamot ditoy. Umawag ka adagos kanyak no adda problema. Wan, nanang, saan da ka pa kadanagan? Kabaila akong tibagik. Kasta, saanan nga kurkurang ti allowance mo? Saanan? Ngam, nasakit tinakam kada kami ni Auntie Jane. Kinuna na saan kami ngagpakpakita kan kuana. Addan sa talaga ti kakasta at tao. Ngam dumtang tuti panawan, ama kaamiris dan tumatlaan. Sapay ko tama ka amiris tumatlaang ni Auntie. Saan damat ngamin ngagtrabaho ka ni Uncle? Mangnam na madalatan iti pawpawit ni Nanang. Sakit, aginom ni Uncle kan agsugal mat ni Auntie. Awan pa panan na no di agkurang ti allowance mo. Imbag man na nakapasyar ka dito'y dagus ko, John. Wen Colleen, kaya't ka kumakumustain. Okay lang, Mat. Da kayo ngay. Talaga ka di asan kan ngagtuloy nga agadal? Agur-urno nga, tapno maituloy kung tumat lang ti panagadal ko. Talaga ka di saan da ka akabala na pagadalan da, Auntie? Saan nagtrabaho ni tatang? Ka nagsugsugal lang mater aramidan ni nanang. Kaasi ka, Mat. Anong samlatan ati agurnong? Saan ka madanagan? No lakit tita makalpasak to, kat makabiro kak itinapintas at trabaho. Tulungan kan to. Agyaman ak iti dayta kapanunutam, kasinsin. Apay nga da kayo, Auntie. Apay nga amuyo dito dagus ko. Ni John tinangisuro dito dagos mo, Colleen. Awan sa baling nga asit kak, no saan ada kayo. Na ospital ni uncle mo. Kat kasapulan na tidakkel agatan. Masapul ka no ama opera, gapo iti kaiinom na. Umayak ko mamakipakpakaasi, ta umutang kami kaanakan. Ay, awan kwartak ita, Auntie. Allowance ko lang matipawpawit ni nanang ko. Pangaasim tawa agam ti inam. Ibagam amakipakpakaasiak. Kasapulan ngamin ama opera ni uncle mo. Sige, Auntie. Awagak ni nanang. Kasta tinako na ni Auntie, nanang. At damat lagayam kasapulan na. Ang kunamlan asino idi amang bugaw kadata. Alangan matabaybay-an yung latan, nanang. Sige, ibagam apautangak. No kasapulan ama na yun ang titawan ang panagyan ko dito'y. Agin nanos ta kuma, anak ko. Oo na, nanang. Sige nga rot, tay bagak ka ni Auntie. Sige, agpauitak iti kwarta, kat ipanmunton iti balayda. Oo, nanang. At to yung ti kwarta nga ututangam, Auntie Jane. Nagpauit ni nanang. Agyaman ak unay kaanakan. Pakawanan na kuma iti na isaw-sawang ko iti kalabas. Aklunak ang naglablabusak. Ginasgastos mi iti awan kaus-uskan na timpaw-paw iti inam. Lipatan yun, Dayjay, Auntie. Tinapatag itakat na kaamiris kayon. Ibagam kuma iti inam. Mababainak iti inaramid ko. Ngam inturturad ko lang ang timasidad. Tadyak kayat amapukaw ko ti asawa. Ita, addan natalgad a pagtrabaho, ket nakaawid matan ni nanang, ket saan nan asiningir ti utang da Auntie Jane. Tuy pagayam mo, Colleen. Agyaman ak pagayam Colleen iti daytoy apakasaritaam.
saan anasaya at inararamid daan Tim Jane kada kayo. No pa'y kasta, tinulungan nyo latta ida. Nasaya at tikababalin nyo nga agina. Iso anasaya at matisupapak na itibiyagyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Akulin, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Can musical scoring, Dante Martinez.